I veliki pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Radimo danas klip o tome kako možete da upravljate vašim streamu uživo. Pa ćemo se bez daljeg odugovlačenja baciti na objašnjenje. Dakle, kada vi streamujete, naravno ovo će biti klip samo za mobilne telefone. Kada streamujete na vašem telefonu, možete da, ako ste već ranije imali neki stream na kanalu, u podešavanjima izaberete kada pravite novi stream da napravi stream uživo i da bude kao prethodni stream, da ostane takav isti. Zatim šta možete još? Možete da podesite i vidljivost streama za gledalce koji su mlađi od za streamere koji su mlađi od 18 godina. Stream je privatan, a za one koji su stariji od 18 podrazumeva se da je javan. U svakom slučaju, vaš stream možete vi sami da podesite nakon završetka, da li će biti privatan, javan ili po pozivu. Možete i da ga zakažete tako što ćete u kontrolnoj sobi događaja otići na zakaži stream i odaberete datum. Tokom streamovanja možete da radite šta god vi plasirali na YouTube-u, samo što to treba da bude naravno u skladu sa njihovim smjernicama zajednice. Možete da uključite Content ID i da ga isključite, tako da na taj način upravljate polaganjima prava na vašem streamu. Možete da zarađujete od vašeg streama tako što ćete uključiti prikazivanje oglasa tokom vašeg streama, a možete da odredite smjernice zajednice za određenu teritoriju, na primjer smjernice zajednice za SAD, a u ostalim delovima svijeta nema smjernice zajednice. I na taj način vršite monetizaciju vašeg streama na YouTube. Možete da odredite da monetizacija vašeg streama bude samo u određenim zemljama, naravno, da ne bude u svim zemljama monetizovan vaš stream. Možete da objavite trailer za početak vašeg streama, tako što ćete jednostavno napraviti trailer vašeg streama kao video u trajanju od 30 sekundi do najviše 3 minuta. I taj video je potrebno da objavite na YouTube pre samog streama koji ste unapred zakazali. Kada objavite trailer na YouTube, on mora da se pridržava vaših, to jest ne vaših, nego YouTube smjernica zajednice i autorskih prava, kako ne biste imali opomenu. Zbog obe stvari, kada objavite trailer na YouTube, gledalci mogu odmah vidjeti trailer i znaće da ste najavili stream. Kada zakažete naredni stream, to gledalci mogu vidjeti i oni koji vas prate u feedu praćenja i mogu naravno uključiti podsjetnik o obaveštenju za stream koji se šalje pred sam početak događaja. Možete da kopirate link vašeg streama, a kada završite stream možete da namestite premijeru za naredni stream. Potrebno je da obavestite gledalce, a gledalci će 2 sekunde nakon završetka vašeg streama vidjeti obaveštenje o premijeri, za koje također mogu uključiti podsjetnik koji se šalje pred početak događaja. Za najbolju rezoluciju vašeg streamovanja, ukoliko želite da streamujete u 360 stepeni, potrebno je da koristite najbolju rezoluciju koju imate, a najpreporučljiviji je da bude format 16:9. Tako da, eto, u suštini to je to. Ja se nadam da ste uživali u ovom klipu. Ako jeste, lajkujte video, subscribeujte se na kanal, a mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Do tada veliki pozdrav i naravno, čao!